Dalam dipersilakan selain pagi bagi kata-kata kepada mereka ibu dan bagi pasti kecil. Lalu di Nusa kalau itu saya tinggal di sana. Lalu itu lah ini belum. Nanti kita ngobrol. Alang itu kan itu kita itu kemarin loh. Alang itu masih itu kecil itu lah sih ini. Jadi तुम बच्चे पाते हैं बनाना भी तुम्हें ऐसे तौर लो मेरे मातु क्या कली तुम बच्चे हवा सा टिमोथी सिंगर वोकेलिस एलईडी अच्छा नाम ये लो टिमोथी सिंगर सर कदो इतना सी जितने चक्कर से ना बात हो चलो बिल्कुल सर दो चला गया तुम लाओ ना चिताऊं दूर अलांग लिसा में अलांग ले लो तुम्हें हाँ भेज में सिखाते लो Kenapa Paul kejalan itu sebenarnya lagi sini itu macam partai penalang itu sebenarnya tahun dulu sini dia. Paul jadi benar, alang di pasal ada angsuran. Johan Paul itu nasi batu tak kali ini tu macam partai penalang tahun dulu. Sir, logi, mungkin swap dengan ke. Alang ni lo logi. Kalau ada nasi sebenarnya saya siap tu. Jauh tinggal tu. Dosa lagi tu bang. Haluhi kecepatan pengen tahun dulu. Alang itu nomor nabi itu benar cari dulu langsung loh masih ini itu kecepatan pengen tahun dulu masih alang di pasal dan kita pas ini Johan Paul itu madu kali lagi paisong lekhe alang lagi itu kerja mau karena di sana itu bisnismen mau alang di enterprise itu teknologi mau tak mau aku enterprise itu nanti alang di live puno paisong lekhe lagi mati tu kali itu macam hon asal no manis roti alang di pasal dan juga di pasal lah Sorobing no, dosa lagi tu orang tahun sampai pini, alang li non lagi na, si malangso nanti bukan ada malangso pisi macam ni pun pola si serta mana teman. Lasi non top 10 mang ke itu tum cepati pon pola si kampu pon je pari tum luhi sarpo tum wan sini li jumri polo lamat ya for Johan Delo ke kampu pon je pan lasi pini alang itu mangge pinaan oi kimi tum si kacini bagong di kali magalang lasi alang itu pan katanya long ha itu biar yang aku pen alang itu malu kartu pai itu ning ceparong tu di kali magalang lasi hasote pen pini alang itu long itu Awe pengen afar setiap itu kerja partai pengen setahun kalau itu macam curugek nih kali makan nanti nasi kado itu nasi tebalik cerdas selama itu mati di itu kalau nasi setahun pengen kado itu kontestan partai apa itu kamu ke pilar ada itu apa top 30 pen mal paling kau jam cuma Taiwan lah pusing lagi ya nasi nonton itu lagi takir saya dulu pusing tadi cedera nasi nonton top 10 kamu kau ni pani ini nang cepat pon alu serpu pasti ini opor Johan Delo nasi ini top 10 ke pangku sabso ate ke pangku pani li tu thuning ding kata tu hansi li sabso kol tu ande ko ka ku ponji pat top 10 punya ciklo suhinira unko isi aseng kanalong kabi anglong singing star ada top 10 along ate labangso anwe kampu ponji pan nili pansi nang potlo lasi kadukowe participants atau mana panta good luck la peneson kaninje ji po bangke lun hendo lam hendo lun. Three things are to be loved. Song thom ke ining dokwe nei to lake nomor isi ke usu a child nomor hini ke lake a flower mir ta ining dokwe nei usuma ta ining dokwe nei lapen Aro isona mangke luni ning dog wek ning la son thamo bong thana ning dog de puran de lake aka predo halake human galilo to aka preg and char lo halake la si la son thamo bong ka ining ke dog nai nai ke lun hin lo lun ji helo la si la hela pe si wish you good luck la pen panwe la bang so sai me in nili hin pen kado we phana good luck lo la pen in pu pon lo kardo
good pick. Kasi season 2 man kaya lang liban saya do pick busi alang ila for chiki masalah yang chitong no dalam seminar ko pagi may pen pilih tung Karbeng Long Singing Superstar season 3 lo. Dia tung baca pateng mana chitong do masalah liban tanya sabso lang rinci papor Johang Dundel. Kuning puja la pige ninge la performa busi matalo dasane ekor pige por ningarong la top 10 lang busi tame high dile ta high la jak mangke itu kime ke hinu le ke judge kali buthi ani langno da gati atume Falcon Festival no ta optic inertia ko difu aben pula sike high dan pro competition ta komentu pe ne ka boi la bunda kai ta ran nondu bang high dan de la kisi hemman ta la son sa atume diga jo jubi notial bang la bunda non ke la kin ko ila la cricket ta ijobe la ta apra ke la ta reality show kan ka reject bang la bunda ini bang, tapi Arijit Singh le nama badu hane nama lasan Neha Kakkar le, क्या है तुम करे तो बहुत समय यार तो practice है, वाणी सी उन्हीं को practice है, लाभा से नहीं तो नहीं, कितने एक नहीं करी, competition ना बोलते नीली, इन्होंने के competition इसी का है यार उन्होंने competition के, नौ का लेकर चला, बहुत समय मिठांग मान body ball है लो, मिठांग लुक तो है लो, पिनी के all India दा नौ असिटी के दामनों में आवे, कार्बेनो ने नहीं किया, कार्बेनो से बोला Lasi metang kabori hello, ladak mage nangi to performance nang ko, me heno la just mage nangi se juno la hai nagilang kali, bon same arni kilang no puri lo ma, tini hai ne de tuhan jok, sedame nangi to get best lo, lasi la top 10 nangi le to ge, anutin la kime nai lo, non pa nikan ke api ke nangi to malum si hit muna ta hai, karo. Itu masalah macam ini depan, stok itu kado nanti pe, nanti stok depan nasi putat betah dia loh. Ya, kita masih tetap berkuat. Tadi nonton kita cepatnya bang itu cebol tu ya. Asal pranya itu belum itu. Hari aku putar bina itu tahu betul. Nasi alam itu hari itu tinggi ni. Apa sih ni dah Johang langsung lah tu. Kecil sih tapi sumpi. Kecil sih kan itu kado be nanti orang baru proses seperti online free online audition bila bangkaru proses seperti bangkaru ini yang select pun bangkaru ini kan bagi audition lo wanglo dan dapat bangkoke kan select pun bangkoke itu kan bangkoke itu kan bangkeman hasil bangkeman nak ni lo berarti dari tu kami solam dari lo dari kecil kan saya nak ni di hasil pilih dari tu penailah season 3 lo finalist lo itu dia persen dari tu cepat ni ni kalau pensa persen nakam lo, ada tu kabodi bang nanti. Example ini tu mindason, kamanda ni kiban cengke masuk su kompleks satu mana kan jadi. Kami anak di bawah pengen ada lagi tu ni, top 10 mana itu lo. Sangat kan si Rajan Sinha, Songja Pangcho, alang itu tahu top 10 season 1 pen lo, season 1, season 2, not season 3 ada tu. Tapi langsung mu ini tu kibab lah ni, ada ubetan ada tu sampai body pamen lo. Tapi apa ini pin pen? Ni lihat mentara body bo. Karbeng Long Singing Superstar Season 3 Finalists along Kengkam Kachijordu Longji Contestant Thanik po Finalists long Kengkam Kachijordu Longji Contestant namen apa yang lo Commander Ingti betul lah, non sih nu belang kau, non bang pot lah. Karbeng Long Singing Superstar Season 3 Finalists along Kengkam Kachijordu Longji contestant yang namanya Puelo Rajan Sinha. Non bang tidur lah, masih kau masih kita cina. Karbeng Long Singing Superstar Season 3 along finalists along Kengkam Kachijordu Longji contestant namanya Puelo Loison Killing. Dolang ada non banget hong di
Kirby Anglong singing Superstar Season 3 along mate finalist along Kengkam Kachijor long je contestant amela puelo Raju Rompi non bhang ni velo Kirby Anglong singing Superstar Season 3 along Kengkam Kachijor long ji mate finalist long Kengkam Kachijor long ji a contestant amela puelo Jyotika Kropi abang baca lo jo Noi Noel lo Kirby Anglong singing Superstar Season 3 along Kengkam Kachijor long ji a contestant amela puelo Christina Lama Selang itu magi bang ke absen dah lalu pente. Congratulations, nanti tumpah. Nasi nanti tumpah ke non ke kasih signal inge thang dah velo, lanang deng nang lialo. Sinon bang ke tum kado wege mali tum cetan lo na. Si nanti tum sampai select le dalo, pas sampai ning cepat bina lo. Best wishes dalo nanti tumpah, nanti tum hin pen. Nanti tum anak yang kamai cijor dulu long lasi. Nanti tumpah bang ke monek season 4 long setambe. Wild card entry paneli tu mahin pen, non pen senali tu mana patik nundel. Senon pen jisik pabe no, ning cipa binang ne, nali tu body to bomb no, nali tu tamela lana gele tu rock top ten lana gele tu rock ke lamso ka ilu pom pen ili tapu no, sampai isi ini pu 1 marks 2 marks aja ni senali tu sampai dak pen sanglu nangkok lo, sampai ning cipa binang lo, curupik lo. Lasi asabok pu side bang cerita. Pada ilitum pini ka jopa pon ali tuman sampai alang li tupa aning ba thei pa dak ang so an ngai ba si chumi lo sar along bi inti sar Daniel inti pu puring ding atar alang di pan sampai pa chumi lo sar Timothy Sinar sar paisong lek the la tuma ning pa thei pan na li tum po sai bang jara ang bom ang chatha ke lapu ning cipa binang de apa chatha sabso sarang bok pan sarang bok ang bong sia Fransi pu contestant la pu select le la tu ta top 10 ke la pe pu select tang tuman mas me isi pu bang isi advice la pu ben la pu sta me ahir jume budget do ifan an se 25 to ifan le nali tu pan lama than ifan Fransi ni sar Daniel ti pan sia por pon Anyways, congratulations to the top 6 selected, and also best wishes for those who were not selected. Nari tumbang, Yapon ni kiceng tak thanu mati kicok ci aret pokali kicek aret pokali. Bon stame arni lang no dulu la performance po harmo bang lage bang nang judge to mingni prong pot. Kupini isi bak kicok rom dia anda. Imi thang ateng ke choklo nang nak stame hola tu nang tek long men chok ci pu. Dukok nasi a points pen points a hello way bondi 1.2 points la son raji lasi lage nothing to worry upset nang ne to future do la lasi keep on working morning ke hoitu nang tum practice bom the morning winner nang tum mande ta hai ako non future long non ke song lun ahon mo ba non an ka chi thang lo kar bang lo ani bang si bang album ki shoot tum da lun ka record tum da do Lasi komani kali de komani ke nari tu masih alang tum kitok alun ben citon cit lason tu koi. Lasi lada bang sab tu ning oi nang ni. Lasi mo future pan mai all wishes tu lo. Lasi nari tum kado ko winon top 10 top 11 kili angge sab champion sai de. All the best. Curopik lo sir. La sesi berita kami la select undi dah lo pun ding cepat bijan nang ni bukai la sarta nang thandak lo kali bagala. La senali tu pa isi berita kami. Nali tu select undi dah pasal nali tu pa isi opportunity do. La si nili nali tu pa opportunity mate isi nang pek ponje abang video la alang li pasi nili hang upload po. La si maduta kali alang li ke lum sepi rinuria hang chopi. Pidol nali tu man project hal pun nang than jini la jini dah lo. La so pena pila ko pu ali sa po tu ben ako itu lan mathan pon tuna nang do pai se advice sampai pichuna la se Fransi apol pon lo mem rinuria phang chupi phanse ti hek pen ko pidong project asai do ni alang li tu phan in pen ke la puhen lo kado ka bevanta kado pachiri lo
lapu judges sa tuman ka to kabe kata apun ka resident tuman ta pini long ledet pura ning cepa binang ne pola mangalahan lo kita kenal itu ta kopai ke anu tin long ta kaprek pini nangli aku pa alang le tum to ko lo nangli tum ako pa bang morning type pamane asi ning cepa binang ne nangli tum ase ke junu ke kali ke the da kali tala ke cepate aniom masih to ko lo aron masih to ko lo la se nilihin pen lapuan hello kipuji la tum bang pli yang bong pen nili avoid ninge tau ko bang do ko lo asi nilihin pen keceng ke mata ke nilong senang nundu ling pulo sta nona bang ke tak ning dok bahini do ko lo la tum ma bahini do ko lo la tum bahini se baca thak rong po la se ese aluna bang ijir aluna bang ke alang litung phan baca thak rong po nilihin pen studio akor jaka do kabe nilihin pen pipo Nasi amen ke alang litung phan ke nili taram depo nili make dam dong lo kado kabeta ciniat lo bon lali songja phang jopen lapu kosam yok manai ing tipi alang li kaman abois mipi kado kabeta cini gedi sita jaja satumda arun sido ko la tumpan bangpo sipon bek nang koi la bang do ko lo jai si alang li tumpan bang pini bang ke ko pai bang tang te del la si ning je papi nang de pualang litum pansita min dilita kon ma ke pasiti lansi uncho jimati dila si la bahini phana bangke luni chir bange nili ulai pipo nak choro to tikato ko bebana choro lo nili bouncing to ni kolpo choro pik lombe asi nali to mata me congratulations wasai ke me apo ke hai ta so se de lo alang litum sinon ma lulong pit po la pulu ya la se to thala nali to pa ning nang ba the do no mate nali to pa si bihini bi di alu se hir jume nang pa jil fanili sabso lam thani pan apor che no del la si sa harlong big ti pan si sabso thani pan apor. First of all, congratulations, the 6 of you. Lapan non pini top 11, deh, top 11 season 3, along. Mopen ilitum anchor, kacingon anchor, judges, ilitum kacingon judges, tumtame nanglitum pan nangpulo. Jadi contestant tum anke ong langbong pen nanglitum top 11 anangke lidun bangka lake kopai ahok. Lasi pining season 3 long nanglitum experience long lo, you have got experience. Pamota organizing committee tum penta wildcard entry offer ta nanglitum bang nang pilo. Lasi muning mangke lanon la bang pli karja badim mangga nanglitum mansi nakar jabi angring ni theklong lo. Okay, lanon bang pli karja hai. You four will be standing right where they are standing right now. Okay, lasi work hard. Lan so se bori thunot pining experience long lo nanglitum. Lasi laso experience ateng pen nanglitum. Udan bori not muning jadi ke la non alang litum karja badim long karja long ye pha. Okay, lasi nilihin pen na ma pansik kanton lo. Thank you. Choro pe no sa lasi notin phandang ke pilabi si kak tung lo si kijusi elipu onklung panse pathak phani pa por potlo. If failure is the stepping stone to success, one must fail. Jongsi, ke fail jongsi, stepping stone to success plende fail that memo. Na experience bar hipo. Nilita school idon hot school competition along London. Nili rem that ningji boy. Sonat haksi kapre competition long dun lo rem that ningji boy nekai sini competition lang dun dip kok lo. Sitame nili api ne methang bor ilo kesetting pulo non anta isi history to poklo lapen rank at lang nananta. Lasi yong si tum uni pulo tangte nang aku bor itu nang po. Laki ning cepoy nang ne
lasi remlo pura ning biri hailo pura ning arong danang ne top 10 mane nang tum kaduk veta winner selo lahen lo nili pudam je bangke lasi nang le tum nang le future bright ulo nang le tum nang le se dolo nang le tum ma asi ma mane anutin si lake ese ke god gift lake nang jong hele curi si dalongone lasi la bangso si apan preserve it anutin ta cebor inoy lapen ladak nang metang cebori kon manang kabori kon manang kakirsan la ansi nang aprang damunji nang metang alun cetok no pay more importance to your songwriting nang metang level ba nang metang kacar jap unji apan cebori nangji as a singer jong si lun se pumanji lun se pino not only playback itum kar biang long sor blonte you have to be good in songwriting you have to be good in your presentation and you have to be good in your composition lasonak thasi dambom po mo marketing ulong tabang po lasi dambom ji lake it's a journey so enjoy this journey and lake you are the lucky people itong kaduk weta lucky ang selo those who are in the field of performing arts lasi ladake ilitung kabori kakirsan long si dopo lapen anutin ta asi pireplo anutin asi si style ka prek kiluna style ka prek lapen halakar ida ka prek so what I want to suggest and what I want to advise is listen to all kinds of songs akaprek alun arju thanang tum not only Hindi Bollywood or akaprek rock music lah chokali nang tum African music arju tha asona thaksi Indonesia music arju tha sona thaksi Asian country along Mongolian tum alun arju tha Chinese alun arju tha akaprek reggae ta ho rock ta ho tupik mati so many Latin lahai arjunoi lalo dang te nang tum Charlie long po haladak pen nili tum ta la son se ke Charlie lo ai lasi nang litum lahai Charlie lo pulo dang te nang litum anso se improvement do po nang se ke duet lo mati so hala so se ka preserve je phan ke the one and only there is no shortcut for like performing arts lun ki luna hin ke shortcut ave so you have to have a perfect practice practice makes a man perfect putang de lo mati or a woman perfect both lasi practice nang ji practice te pulo dang te une lasi ning ci pabiri ka dogo ya phanta la pen congratulations nang tumbang capta winner sa selo nili phanke la pen nang li se da jume se ga tila so se mo ani siar ni alang li seta adak iletom wo mai no so si arjulong punang li phanke la si bor ina oi ta kurwang thulonte lan pen si nili lam theta ing toni kolo kado Churupik masa pu si non bangke lapuan elo ada wiwan bangke apora lam dopot si pening jelam delo la si churupik lo nang ditum same metang dem cadam jelam longpo si nang ditum tame awar sai long elo gedi pu same awar sai long elo si awar sai long pu kado beta wish you all the best mo next year angko nang tanang bol idut thuno di churul asi nang ditum man asam so photo shoot dosina